Pemirsa malnyane pengarga daging bawi, rauh mangkin ngantos setiman tali rupiah a kilogram antuk berat hidup, miwah ngantos siadase tali rupiah a kilogram antuk daging potong santukan populasi dahat kirang. Sejroning usaha nincapang populasi bawi puniki, taler mewah kemargiang santukan muatang galah sanesui. Pangurati Pertanian Profesor Nyoman Suparto Maosang kasus tedunyane populasi bawi puniki nenten wantah memargi ring Bali Kemanten nanging samian wewidangan ring Indonesia pamekas ring Pulau Sumatera Jawi miwah Bali. Pikobet puniki sangkaning wabah African Swine Fever ASF sanenanin ngaonang ternak bawi ring war sekali tali sieu ngolas ngantos war sekali tali kalidase. Kewentenan stok ring Sumatera, Jawi, miwah Bali, kejantenang kirang pisan, nanging pengabtin konsumen pinih ageng saking wewidangan puniki, napi malih ring Bali, ake kramel saning ajeng daging bawi. Sajroning usaha digelis nincapang populasi bawi, Profesor Suparto Maosang, mewah kelaksanayang santukan kantun muatang galah saneswe. Makata warse kewohin 6 bulan antuk sida ngasilang bawi siap potong. Dane taler Maosang sane mangkin makata bibit sane wau embas, sampun wenten. Ring kuentenan konsumen sane pinih ageng puniki janten mawasane ring mewah nyane produksi saha antuk ngelimbakang populasi bawi. Janten kanan puniki ngawinang krama nampenin pengarga bawi sane mal. Ketarkayang ring rahinan galungan miwah kuningan sane jakirau pengarga daging bawi kantun mal ya diastun sampun wenten stok dawag punike. Situnggil pemargi sane sidak laksanayang inggih punike nguatesin ngajeng daging bawi nanging manut dane ring kahanan perekonomian sane kaon sekadi mangkin antuk matumbasan daging bawi kekantenang mewah janten puniki ngawinang krama nguatesin ngajeng daging bawi. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.